Vsi vemo, kam smo prišli, bratje in sestre, in vsi se bojimo, da nas ne čaka svetla prihodnost. Ne izgubimo upanja, bratje in sestre, prihaja odrešenik. Bratje in sestre, vsi pravijo, da bo leta 2012 konec sveta, bratje in sestre. To ne pomeni, da bomo umrli, bratje in sestre. Ne! To pomeni, da se bližajo parlamentarne volitve, bratje in sestre. Rajska vrata se odpirajo, lažnivi, iztrošeni in stari bodo šli, da bi naredili prostor njemu, bratje in sestre. Slavimo ime Gospoda, prihaja odrešenik. Ampak kako danes, v času manipulacije, bratje in sestre, laži in sprenevedanja, spoznati odrešenika? Ne iščemo ga z očmi, bratje in sestre, kakor buci go vsem. Odprimo svoje srca, v ljubezni